mugume mutusasire ko kugamba member wa parliament wa muta umuteka bwe tuwe orukuba no hekitinisa no bano kyereza bamuhiro kitinisa ekyo so titwe na government kuyabere nekora batuta number 17 omuhayirake nambwe ntukore nshobe twatekateka ngo nitu apana ekitinisa no bakyereza abo abachukwerize. So my senior comrade Kano M Katabazi ba generals mwena baryaha abakuru b'amadini abatandikire kitaramu eki buri mu kitinisa cye ndagambe bigambo bina ekyo kubanza ninyetwa Kajenje abantu bishazariya nyabushozi bakantamu ikitinisa ngo mbe ninyena abajwekera mu parliament 11 haza ni nkikoraje munonga abanyankore ahabo kuba ndiyo munyankore obu okushomo kw'abajungu kwabere kutakizire bakaba bino kushomo kwabo bakaba bashoma shaha ibirizekiro amahega bakaba bashoma omukasheshe omwishazi nangwa n'abarisa bakaba bashoma ahakikumiriro okushoma uko kukaba kwebemberwa abakuru ubuntu bashomesa abakukiza emyaka nangwa n'abanyankore abahingi kubabere bagesha oburo bwabo bayeza bakaba bakore kitaramo nubarya nangwa n'abanyankore abahingi b'ebitoke kubabere banyuka bahisa bakore kitaramo ahamaru amasya so kitaramo tikisya umuri angore kandi buri hanga rine kitaramo ecyabo hatu twamanya ngo na kisoro nayo icyo kubanza nacyo nbacyeta ekitaramo igitaramo kunkana icyo ne kitaramo so okono kushoma kandi amazima okushoma kw'abanyunyutsi kukwizire nko kubabishobora tinguza kubigarakamu bashomesa okwabo okwabere nukubagasira so ikintu kimanyisa ngo hine eby'amashomero gatari kushomesa mbwene shebyo nubabishomera nkaye no mu kitaramo professor omwe kahandike kitabo rukumyo rwenda nkaga rukumyo rwenda kinana nena akaba nashomesa mu ishomero ya university rukukiza ya manu munsi yona ryo munsi ya American baryeta Harvard University abakwana benda kumanya Harvard University obugiga bwa university nubukira obugiga bwa Uganda ngenzi Harvard University's endowment is 50+ billion US dollars one university mbwene rukumyo rwenda kinana nena omumba lecturers bakweta Mark McCormack akahandika kitabo yacyeta taito yacyo ya GTH what they don't teach you at Harvard University kesha twera niyo university rukira yo amagezi esente research umunsi yona kandi icyo kibatakushomesa Harvard icyo no bakishomesa nkaye manyetegereza munyenda kwamanyisa ngo heine ebiza universities oteremu na Harvard ebizitakushomesa kimwe omuri ebyo nare binje hari ebyo ninke bitwashoma mu kitaramo mbene mugume muyije mu kitaramo binje nkebyo nebibashwe nkuritwe bamawe nkuritwe babere batushomesa mu kitaramo kandi ebyo kushoma okwizire bwanyuma kwihireho na ningambe ebyo ngo muterera umungaro abatekatekere idea y'ekitaramo twaza kuba bamazima ebito ahurra habyona abineza degrees mu rubingi tumurabihurire Makerere tumurabihurire Cyambogo nari Mbara University nari ahandi
konke bitwahuriye okwo nare bimuturana umuhoro mu university hati twatandika kura ngo nabyo bakana babituhereza ahabo kweyendeza kwabo namazuma nanye nkagamba na professor wa Makerere ntandikire kuba gira kitekateko cyo kujwekera abanyabushozi namujyanti abarisa banje bente banyabushozi nibetegereze nte yaheza kurwara yabanenda kwema nari yanenda kutoroga ati tinkwikirizana niyo tumushija nyo nakugambira nti na watunga ombazi na manyombazi go kugitera mbwene nkakuretera abana abazirwabo abosoro munte kunkaba tubagamba rujungu obandabiza program ya meza 5 tubaha certificate ahabukuba nibaba veterinary doctors ati uri umugwirero atoka shomera intinka shomera Makerere emyaka na shome biragiro nayongera ho n'ugundo gwa LDC enkanyine Patrick Ihangano ati twaha kuza kuba veterinary doctor nushome emyaka 5 egundo gumara hakabanyoro. I am so happy bakutera omungaro imekatabazi abo kwa exactly abashobora kabanyoro kwe yabantu twetegerezana mbwenu hariho bingi ebiza universities zitakushomeza kandi birutukushomera omukitaramo nkebi amagezi agushona nyoko babere bine ekikunsasa tugo tukugenda tukashoma omwishomero so munsimire onarebo mwine mpaka ahabo kwa yakitera hantu education system emirumo. Concept of jobs and employment is foreign to Africa. About calculating employment and unemployment rates. Nebitandikira economy okwe first of all skill. Kandi itwe percentage kuchira yobuhango mu Uganda ni agriculture. Kanda abo abakukora agriculture tabakubarwa kubabara nkabari employed. General Kayihura retired. Aza nanyenda kubegise cya retirement. You see, motoka kwe kuba negenda no gitaho tires. Hati General Kayihura bakahindura emipira ya bamu retiring from military active. He's now an active farmer. Mutero mungaro. Hati General Kayihura msasire kwese ki abukuba ni wachegambera. Kandi nanyenda nkikozese ba youth abaryaha bakirebe n'abarukutureba. Ko kuba uri umfamu yawe waba nokora waka. Waba noshohoza kandi waba notunga income orukweshashura. Isn't that employment? Konka concept ya employment ababa junga iba ni waba nokora owamatsuko okomeretai no tahamo mukasheshe no shohoro mwabazyo naba calculating the pay slip. That's the concept of employment, so it is not fair. Nicho erukutuzubira eminyeto yone ryaha kutekateka ngwaba nokora ecyo kureberaho no mwami Dubai aine business zempango hatu waheza kushomoka kora nasho narna nyoko okatunga esente akakushashura ahabwenki no jangu tori employed. China na India ekizu tweshumbizeho ecyo kushanga family yawe nekora nicho bakwenda nabana babo babe nicho bakora. You only add value. So nani nshaba ngu agriculture, which is a mainstay, which is the biggest for our country, ahabuku batu ababa mazuma twena ntwenda kurya ntwenda kunywa ntwenda kwihamu by products tujutwe nka employment ntukikora tuta kanshi ba youth bono bazakora bata baba batini itaka cyo kikureje so ni mwabazire abaryaha
n'abandi abarukureba umwana ko araheze kushoma yagera okukunda kukora umuhereze aho kukora akore agira iki yaguza agira iki yatasya ejo ni employment yo kubanza then aho no tukwendera akoze seki government eshimiye kutereza capital el patient isente zo kukozesa ezibatakuza kumwihuza bwashesha wira hatogo n'umurumo gwitu policy makers kunka kandi nimwe ba youth ni ukora zitunje kuzikozesa urebe ngo wazigarrayo ondizo nawe yazikozesa ahabo kuba esente z'emyoga ezi government ya Shikiromo zangire kugarakayo icyo kumanyisa abakukora taho tubakuza kuzitunga kunka shiyagura karche bagishome bagikore bata tutakugishomeza munyitegereza ari yeki agriculture ko kuzo mu primary naro mu secondary mashomero gitu of interest umwana w'umwojo naro mwishiki yakora kubi ahishomero kikire ngo bamubonereze punishment kunga ukubonereza kuba kumuha nibamuhereze fuka ngo aze kuhinga so umwana korana amanyengu okuhinga omu school garden kwinobuzare no kukora enshobe hata kitahomuka omuzirewe baziro bataringa yamuhefuka tutuze kuhinga mbuza daddy nakora ki dero mbwene kashoka nshobya hata nakora ki ahabo kubahishomero okuhinga kuri associated with punishment mwina ninshaba tukeje mu kitara mweki ejo nenshobe akoyima abagurusa bari aha n'abakikuru nimwe muri abukiko bwa school management and PTAs mutagaraka abana bitu narimo abashomesa bari kubohereza kuhinga omu garden ya demonstration nke cyenezo kwiho baze kuhinga nkishomo kandi echo nacho kine linkage with colonial masters nicho rukurebera kimwe ombihingwa byitu coffee nibageta kiboko kiboko means kiboko tine rindi izina bakaba batera ngo baze kugira bata so nenshobe so abana bitu abakora bo mu formal education nakurana amanyangu tahikire okuhinga naro kurisa nuko abatashomere so when there begs the question so abatashomere abantu babasa kutahwihanga ryitu hata mu imagininge abashomere baba no bazo mu kuhinga no kurisa ensite kuhinduka now that again is not being taught at universities so nanyenda kubasima munonga General Kihura ningira ngo abantu ababere batakubasa kutunga umuntu umurungi wobona kobu icyo kubanza ahabwa history yawe cya kabiri eyo mahe ya revolution ibyo kozere ibyo rebere hamwe nahora hati kujya ngo nogamba furire so mwebare abamucuzingire muronzere umugenyi mukuru murungi munonga the future of any generation depends on the shaping of its youth. Kano Katabazi. Thank you so much. Katabazi akantanga Kurga University ya ndiomwe mbubabere nubataya yera na murebobo are student leader wa UNSA, and I'm happy that you have maintained it up to today. Nututekwa itwenkabira kubuze bibuzo ebyabandi batarabuze ubuntu botora hindrance yitweje. Thank you abokwa lecture yawe was inspiring. So we challenge you young people okumura yetware hati obumuri youth kine cyango ecyumurabe nyencha karimo abamutakiri youth aha wengi abokwa youth is transitional kandi
ahabwa NRM government, ahabwa ikitaramo, ahabwa amagezi g'abantu bakutuha okunuko tukubasa kushepinga naru kujenga abato banyenshakare. Cyo nkwebarize ikitaramo nobundi ebitaramo byone biturarete bibe bine component ya message y'abana bato. Nicyo mukureberana hato mu mashomero harumu patriotic clubs n'ikirungi muri abana banyu mbe encouraging mu abazire ni mu abatumu encouraging abakiriye nyuma yanyu bakunde ensi yabo bamenye yerukurga yerukugaruka. Ubu nubo tuyaragere nyenshakare nungi eyihanga ryitu the general kehurazo bagitutsigire neyitwe ntuza kugisigera abandi n'abandi bagisigire abandi. Na nyenda sofa twatanise ngaro zitu tusima abo abakitandikire bakitya nizoberi entunguka tinke bituzi ngunuyungwe njura yagwa nibimera natekwa ko hariho wakitandika wakisustaininga up to now. So the challenge we have on our heads and shoulders is sustainability for this great idea. Thank you Kano Katabaz for the contribution. Nyoni injira ni kikuru abantu bije bashitamena na timu ejo barebe how it can be sustained, because government ogutu ajangutaka mbuga naga kwara kitware naza kukimanagingata. So ni kikuru anye nani nkibashaba nindeno ba consultinga twe nabaryaha tube concerned kora benokora business yawe akora ka profit kora beru muri omlo farm omwebembezi bakashaba church leader nondijo tutekatecha hara sustainability ya idea nonjinkeji ebituru kushoma za universities tizuku bitwereza nareba haba makanisa na nyekamba challenging buri kanisa buri kelezia eyombekera hitaka buri kanisa buri kelezia eyombekera hitaka hati kumanya ngo ibintu bikabonera tebakiterana ngoma ngo abakristo n'abakristayo bije nebereta bashitama baheza babajya ngo umutahi bataha ningira ngo hine hati cyango eke ekanisa na rekerezie ine kukora on transforming our society. Partners apart from spiritual inspiration ni mwe mutukoreza demonstration abantu kubarija kanisa isomo ryo kubanza kitambo cya misa kubaraheze icya kabiri bagende barebe kuba kwingo mwani aha kanisa kuna teka nari nabo bakore value addition aha kanisa ahabo kuba yimo kumukubeta bereta tumwakibeta tumukutaho birango tumukutera ngoma abakristo n'abakristayo no bereta mbwe ntatukubija ukasiba nabo good 6 hours niki ekibayega ekikurenga hacyo twire no begese myaka 20 runene. Icya kabiri amashomero nago education twenda kusima president yo Kaguta Museveni na mama Janet ahabo kwindura mu curriculum education konka buri ishomero na munonga agoryo mu Uganda na munonga in the cattle corridor nko kwa Kigamba gashimiye kugira a demonstration farm. Umwana kwararije kushoma yataha abe namanya ikimushomeise okukiri dera abazire nabo tugire okutwakora omukutwabo abana bitu kubaragara cyo mukayenda kurisa narukwinga umuherezo bugabe arise narahinge agerentasya kwakubine ntasya wenkawe nubotora ihangariye tutarakwatiki enda kubasima mnonga mutero mu ngaro abatushomesa kurgare matsko onarebo mpaka Kano Katabazi and finally General Kihura mwebare munonga bija umuriyeki umurumo gwanje gwaguriyo kubebaza abambaba hamwe no kureta ebigambo bya abatandikire no kutwara gaho kutwaza kukora
kama bampero mugisha abarahanga n'ihanga ryanjye.